Bakın bir de videoya sürüşür bizim babamız. Koca bir video olur. Aldırған бәйтерек қаншадыр алдымызда тұр. Зор әдемі. Алсағыз. Еще солнце светит. Алсағыз. Қара болды. Все, Бәйтерек кәмін вады. Я еще вообще не включила видео, оказывается. Еще, можно еще раз. Бәйтерек мұнжады алсағыз. О, высоко поднялись. Бассейн алады деген, ә? Tövbe bak. Панорама какая, ну? Ну, как красиво. Вот такой. Все, уже подъезжаем уже. Потом выезжать обратно. Туда. Ну, все. Пойдем, идем. Все, выходим. Выходим. До самого неба подняться. Алсағыз. Бәйтерек. Девочка, тут одна есть. Мындай балғын кішіна. Алсағыз мағынавады. Президент отыратын жер. Еще есть второй личный побег, смотри. Сергей Ямов. Yüzüne gene girme. Ben aldım. Diba. Аламыз қазір. Bu da açılıyor. Çok güzel. Ondan. Kirci onu koyuyor. Ötken керемет. Сағат. Bizim ekemiz kiralar. Две. Kuşlar. Gel diye bursaya balası. Gel diye bursaya. Çar. Вот надо. Сейчас.
Gaz miyim gaz pam? Bak da alamız kızım. Biz qidirib жүрміз. Parkda. Apa тут? Что баласы? Ha? Unutma park? Ramazan pushdimi? Qidiruv o'rnatyaptimi? Ha?
Центральный паркте жүрміз. Ауа райы деген күшті болып тұр енді Астанада. Уже который день лишила жизнь огней, меня убила, как забыла обо мне. Движет мною лень, мысленно над ней. С тобой невыносимо было, но без тебя Күшті ма болса?